Capítulo Kashi kuchiza ha 15. Tweyenwe mubeteleme Yesu mwana zambi mbahasoloka. Tweyenu nichawana tukamusomone tumwimbile ngundanyi chiseke. Tweyenwe mubeteleme Yesu mwana wa zambi mbahasoloka. Tweyenu nichawana tukamusomone tumwimbile ngundanya chiseke. Yohanu amwambulwile nguo umeza kesa yoze makapulwila akwahashi. Tweyenwe mubeteleme Yesu mwana zambi mbahasoloka. Tweyenu nichawana tukamusomone tumwimbile ngundanyi chiseke. Ayelwe na mushiko chihunda chami chapaji yaya wenu kulu mchila kumuwika tujehema na tutunge mushiko. Nameneka makulwana eswe amumbonge ya mushiko. Tweyene mulwe na mushiko yoze twambile mbahasoloka. Tweyenu tumwimbile ngunda nchiseke dambya muhemana tunge mushiko. Tweyenu Ayelwe na mushiko ungami chihunda chami chapaji yaya wenu kulu mchila kumuwika tujehema na tutunge mushiko. Kuli mukongo Brazzaville mu estúdio ya São Mateu amuwika 20 espaço Kalunga Show dobrada tselele yanga hano tunavyohela. Tweyene mulwe na mushiko yoze twambile mbahasoloka. Tweyenu tumwimbile ngunda nchiseke gambya muhemana tunge mushiko. Tweyenu Ayelwe na mushiko chihunda chami tapaji mama wenu kulu mchila kumuwika tujehema na tutunge mushiko. Kamboka mwatha Gosave mwanvumba kwamina kutambwisa haze hambonge ya mushiko tambula kuloto. Ovueswe nanumeneka nasagulila chinji hali usoko jami eswe mwagungu atachi mwe wenu. Lwena mweswe
la crié nous